Solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Zilanza miena Basi emyangala Simbeno Loazokyo Kampa Zilanza miena Basi emyangala Simbeno Loazokyo Kampa Mononza Mingeti Mona Malweti Vanganga Sadile Notangubu ena Mononza Mingeti Mona Malweti Vanganga Sadile Notangubu ena Mabanza mamiki mabanza menoko Hallelujah Zilanza ngekezi la zenoko Etisani langa Koso utangudira Mambunga nemuketika Mabanza mamiki mabanza menoko Zilanza ngekezi la zenoko Etisani langa Koso utangudira Mambunga nemuketika Gekwa dibundu Mukia mawetita Bonzambi kakena koko Gekwa dibundu Mukia mawetita Bonzambi kakena koko Wetisola nzila Iu nasadila Zilanza Vivo ya sana Wetisola nzila Iu nasadila Zilanza Vivo ya sana Mabanza mamiki mabanza menoko Allez là-bas. Maman, ok. Fitan polémique. Il va polémique à ce bana salade. Basi Zilanza miena Basi emyangala Simbeno Loazokyo Mononza Mingeti Mona Sadile Notangubu Mononza Mingeti Mona Malweti Vanganga Pourquoi tu l'as des Mira? Tu peux me laisser s'il te plaît? Mira, tu peux me laisser s'il te plaît? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont tambola non? Pardon. Beaucoup de gens qui ont tambola. Ah mais ouais. Mawetita Bonzambi kakena
Mabanza mamiki mabanza menoko. Silaza kekesi laza menoko. Etisa kilanga koso utangudira mamunga nemuketika. Mabanza mamiki mabanza menoko. Silaza Zenoko, etisa kilanga koso utangudira mamunga nemuketika. Unapa singetija gaja. L'exhortation. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut acclamer très fort pour notre Seigneur, s'il vous plaît? On acclame très très fort pour le Seigneur, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, qui était donc la personne que nous perdons aujourd'hui? Il s'appelait Hippolyte Kelemba là-bas. Notre frère, notre papa, là-bas, est né un certain 10 novembre 1973 à Kinshasa. Il était fils d'Évariste là-bas et de Lali Massiala. Maître Hippolyte était... Bonjour chers amis. Vous comprenez qu'il est exprimé la douleur qui nous submerge depuis que tu t'es envolé vers d'autres horizons sous nos yeux. Nous, tes collègues de service, devenus tes frères, nous sommes tous très bouleversés par cette disparition soudaine. Nous éprouvons une grande peine et pensons à toi et à toute ta famille. Il est bien difficile de trouver le mot juste en pareille circonstance. Si, pour nombreux parmi nous ici, Maître Kelemba Laba Hippolyte n'est qu'une simple connaissance, pour nous, ses collègues, Maître Hippolyte était plus qu'un conseiller juridique, plus qu'un ami, plus qu'un collègue de service. Oh, même si aujourd'hui mon nom est devenu un sujet de publication mauvaise et humiliante, je sais que mon Seigneur n'a pas sali. N'arrobangé l'autre côté. Alléluia. Oh, notre Seigneur, il est là. Mosungi nanga zali nana kobange lokote atami sonanga ezomona te maboko ezosimba te. Alléluia. Elikia nanga na motema natana Yesu bilaka na ye ekopola te ekoleka te suka ekokisama. O maloba ya suka ekouta na Yesu isungi na nga ya suka ekouta na ye atandele akusala atandele akusala mosantu elikezali Yesu Masiya Nazareti. Oh, soki apesi na baoyo basingi ete amimonisi na baoyo baluki ete ayanoli baoyo bapeleli ete bongo ngai mwanane yokata kolela nanga ausa pota mitema Jésus de Nazareth yanola mituna nanga papa na ngai o ngai na komi na suka yawe.
mpona nini otikinga Eli na basabatani kotikanga ite kotikanga te yawe nakomasi ja humiliation ya banguna. Lève-toi mon Dieu. Atabasi na salela yo Kolo nanga Kino na kolata motole Yanga yake Omwe kotana te Shilo nanga Kino kopesa nga komasika Ngapelo kola Jaco Buteko inate Kolo nanga Kino na longa etumba oyo Tokwe kotana te Soko pambolinga ite Telemisa moye yo Lisusu lokola Josué Telemisa moye yo Moye koleka te soki nolongisi ngai Mwana loboko yo Papa Sembola loboko yo Sembola loboko yo Mokisa mvule yo Jésus de Nazareth Mokisa mvule Lokola Eli Epata mokebeti sa mvula nzambe Fongola lole yo Fongola lole yo Alléluia Alléluia Amen Oh Sabaote Yesu nde ibanga nanga Nabatama Kona mona kemwa Nzambe Papa soki na zwingolu Permetanga Na monata monkongo na yo Wana yo koleka Omanga na loboko Na yo amobale Ona mona kembono Oh Sabaote yo Sabaote Sabaote yo Oh Amba yude yo Amba yude Amba yude yo Pananjile yo Pananjile yo Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Mabanza mameki mabanza menoko. Alléluia. Sila zambi kesi la zenoko. Oh, itisani langa koso utambudira mambuma nemuketika. Oh, mabanza mameki mabanza menoko. Alléluia. Sila zambi kesi la zenoko. Oh, itisani langa koso utambudira mambuma nemuketika. Gekwa dibundu mukya mawetita bonzambi kakena koko. Ngekwa dibundu mukya mawetita
Fonzambi kakena koko weti sola nzila iu nasadila tilanza bivo ya satana weti sola nzila iu nasadila tilanza bivo ya satana mabanza mamiki mabanza menoko tilanza la senoko yetisa kilanga koso utambudira mambunga nemuketika mabanza mamiki mabanza menoko tilanza ngekezi la senoko yetisa kilanga koso utambudira mambunga nemuketika unapasi ngetita kata utondele umatanga ngetita tondele unapasi ngetita kata utondele umatanga ngetita tondele mumayela ngetita kata utondele umatanga ngetita tondele mumayela ngetita kata utondele umatanga ngetita tondele mabanza mamiki mabanza manoko tilanza mbikezi la zenoko yetisa kilanga koso utambudira mambunga nemuketika mabanza mamiki mabanza menoko tilanza ngekezi la zenoko yetisa kilanga koso utambudira mambunga nemuketika mabanza mamiki mabanza menoko tilanza ngekezi la zenoko yetisa kilanga koso utambudira mambunga nemuketika mabanza mamiki mabanza menoko tilanza ngekezi la zenoko yetisa koso utambudira mambunga nemuketika. Oh mfumu nzila nzambi basi emyangala simbeno lwaso kio kiamba. Haleluya. Mabanza mamiki mabanza menoko zila zambi kezi la zenoko yetisa kilanga koso utambudira mambunga nemuketika. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe RDC a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business et pas Fiston Bassene, à Bizoko Tozane. Marine de Septembre. Marine de Septembre, c'est là, j'explique. Allô,
Maringa 72 FB International. Na Kasavubu, na Kasavubu. Ça sosa na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko ekomaka peto zwaka. Ekomaka peto zwaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Dégâts. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Mikolo, solingi osabone, obetika point. Kilongo TV. Kilongo TV.